Hey, what's up, everyone? I hope you're doing okay. Welcome to another class. This time around, we're talking about Hilary Lister. So, let's begin. Саламатсыздарбы, урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөрү. Бүгүнкү сабакта биз Hilary Lister деген кыз жөнүндө сөз кылабыз. Аны эмесе баштайлы. Hilary Lister, 33, can't move her arms or legs, even her head, but she's just sailed alone across the English Channel. How did she do it? Sam Wollaston finds out. So, this is the intro for this text. Where do you want to go? Laughs Hilary Lister. We're in a boat going out of Portsmouth Harbor, and Hilary is sailing it. Suddenly, she's happy and free. Sailing does that to her. It's given me my life again, she says. Hilary is now paralyzed because of a rare illness. But she hasn't always been like this. When she was a child, she was always active and she played a lot of sports. But when she was 11, her legs started to hurt. By the time she was 15, she couldn't walk anymore. About 6 years ago, she couldn't use her arms or hands anymore. She thought her life was over. Then 2 years ago, a friend took her sailing for the first time. She loved it, but she didn't want to be a passenger. She wanted to sailboat herself. I had this mad dream to sail across the English Channel, she said. Hilary didn't know anything about boats or sailing, but she started to design her own boat. Then she found a boat and some people to help her. The controls of her boat came from her wheelchair, and she can control the boat with her mouth. She had some lessons, and she's now a very good sailor. Last month, Hilary's dream came true. She left Dover alone in her boat. It was sunny but quite windy. 6 hours later, she arrived in Calais, France. She was very, very tired, but very happy. It was the longest journey made by a completely paralyzed person, and she has become the first disabled person to sail across the channel. Hilary says the experience has really changed her life. Next, I want to sail around Britain, she says. Okay, now this time around, let's read it slower and concentrate on certain points. Hilary Lister, 33, can't move her arms or legs, even her head, but she has just sailed alone across the English Channel. Hilary Lister, 33 жашта, колдорун жана буттарын жада калса, башын кыймылдата албайт, can't move, кыймылдата албайт. Бирок ал азыр эле she has just sailed alone across the English Channel. Азыр эле Англия каналын сүзүп чыкты, то есть кемеде. Sail деген жанагы парусу бар кемелер. How did she do it? Ал кантип аны кылды? Sam Wollaston finds out. Sam Wollaston айтып берет. То есть finds out выяснила, да, таап чыкты. Чоо жайын таап чыкты дегендей, да. Where do you want to go? Laughs Hilary Lister. Каяка барыңыз келет? Деп күлөт Hilary Lister. We're in a boat going out of Portsmouth Harbor, and Hilary is sailing it. Biz Portsmouth Harbor'dan чыгып атабыз кемеде, жана Hilary аны башкарып атат. Hilary is sailing it. То есть башкаруу ошол sail деген ошол баягы парус менен немени башкаруу, да, кемени. Suddenly she's happy and free. Капыстан эле ал аябай бактылуу жана эркин. Sailing does that to her. Кемеде жүргөн ага ошондой таасир этет. It's given me my life again, she says. Ал айтат, мага ал кайрадан менин жашоомду берди мага. Hilary is now paralyzed because of a rare illness, but she hasn't always been like this. Азыркы учурда Hilary паралич, бир аябай аз кездешкен бир оорунун айынан, бирок ал дайым эле андай болгон эмес. When she was a child, she was always active. Кичинекей кезинде, жаш бала кезинде ал дайым активдүү болчу. And she played a lot of sports. Жана ал аябай көп спорт ойногон. But when she was 11, бирок 11ге чыкканда, her legs started to hurt. Анын буттары ооруп баштады. Started to hurt. Hurt ооруп же оорутуу. Оорутуп баштады.
By the time she was 15, 15 жашына жеткенде, by the time, да, к тому времени, как ей стало 15, she couldn't walk anymore. Ал баса албай калды. She couldn't walk anymore. Anymore деген больше. Мындан башка баса албай калды. About 6 years ago, she couldn't use her arms or hands anymore. 6 жыл мурун ал өзүнүн колун her arms or hands anymore. Колун иштете албай калды. She thought her life was over. Ал ойлогон анын жашоосу болду ушу менен депчи. Over деген бүттү. Ушу менен жашоосу бүттү деп. Then, андан кийин 2 years ago, 2 жыл мурун, a friend took her sailing for the first time. Досу, бир досу, кандайдыр бир досу, a friend, да, кандайдыр бир досу, эй коёбуз. Аны ошо sailingке алып барды, биринчи жолу. Да, кеме менен, парус менен сүзгөн. She loved it. Ага, аябай жакты. But she didn't want to be a passenger. She didn't want to be дегенде, she didn't want to be a passenger. Бирок ал пассажир болгусу келген жок. She wanted to sailboat herself. Ал өзү башкаргысы келди кеме менен, I had this mad dream to sail across the English Channel, she said. Менин бул сумасшедший бир кыялым бар эле да, ушул Англия каналынын сүзүп чыгуу деп айтты ал. Hilary didn't know anything about boats or sailing. Кемелер же кемеде сүзүү жөнүндө эчтеке билген эмес, Hilary. But she started to design her own boat. Бирок ал өзүнүн кемесин дизайнын ойлоп, то есть курганды ойлоп баштады. То есть баштады. Then she found a boat and some people to help her. Жана ал андан кийин ал кемени таап, кемени жана кээ бир адамдар ага жардам берүүчү адамдарды тапты. The controls of her boat came from her wheelchair and she could control the boat with her mouth. Анын кемесиндеги башкаруучу кнопкалар же ошол немелер, рычагдар өзүнүн анын коляскасынан келди, инвалидный коляскасынан келди. Жана ал кемени эми оозу менен контрол кыла алат. Okay, колду иштебейт да, ошондуктан оозу менен. She has had some lessons and she's now a very good sailor. Бир топ сабактарды алды. She has had, да, present perfect менен айтабыз. Ушул маалгача бир топ сабактарды алды. Эми ал аябай жакшы ушундай мореплаватель, да, sailor. Okay. Last month, Hilary's dream came true. Өткөн айда, last month, бул уже өтүп кеттик, байкадыңар, ошондуктан came true деп өткөн жакта айтабыз. Өткөн айда Хиларинин кыялы, то есть болду, исполнилось. She left Dover alone in her boat. Өзүнүн кемесинде Doverден жалгыз чыгып кетти. It was sunny but quite windy. Күн чыгып турчу, было солнечно, бирок довольно ветрено деп атат да. Мындай шамалдуу эле болчу. Күн чыгып турганына карабастан шамалдуу эле болчу. 6 hours later, she arrived in Calais, France. 6 сааттан кийин ал Calais, Францияга кирип келди. She was very, very tired but very happy. Ал аябай чарчоодо болчу, бирок аябай бактылуу. It was the longest journey made by a completely paralyzed person. Бул толугу менен паралич адамдын эң узун саякаты болду, Паралич толугу менен паралич адам жасаган эң узун саякат болду. And she has become the first disabled person to sail across the channel. Жана ал эң биринчи инвалид адам болду ушул каналды сүзүп өткөн. Hilary says the experience has really changed her life. Hilary
Хилларинин айтымында, Хиллари айтат, Хиллари говорит, бул тажрыйба анын жашоосун өзгөрттү. Has really changed. Has changed. Да, опять present perfect. Next, I want to sail around Britain, she says. Эми кийинкиси мен Британияны айланып кемеде сүзгүм келет. Дейт ал.